Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بات يستره ربه ويصبح ويكشف ستر الله عنه. قال الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Kullu ummati utawi sekabehane umatku iku mu'afan, wong kang oleh pengampunan, wong kang oleh pengapuran. Oleh sapa ora? Illal mujahirin, kejaba wong kang terang-terangan ing dalem ngelakoni kemaksiatan. Hadis nikah menunjukkan bahwa jujur dalam berbuat maksiat ini kata oleh sepakat setuju bahwa kejujuran Kak Dinto adalah modal utama. Orang jujur adalah orang se terpuji, orang jujur orang se sae. Engki sepakat ponan. Tapi ketika perbuatan maksiat, ketika orang neka dalam ngelakonin kemaksiatan dan kemungkaratan dekat Allah Subhanahu wa taala, maka tak oleh jujur. Nah, tak oleh jujur. Kudu ngaposen, kudu ngengkopen, otak cek sampai orang terangan. Orang terangan nah, sepenting atenah lah repot. Ya, masih aban surban. Mun tak jujur, bede jujur saya bagus, king bede jujur saya tak oleh mengku agama. Anapa? Karena mon beda orang jujur dalam maksiat tak deki banyak orang nero. Contoh, Pak Guru sebeda neng madrasah atau beda neng SD ajareta engkau cong apa saya tak lakonan nah mereka pina keng seti ambul atau beda di guru zina bunuh areng kok sareng abi teloan. Mabuk bener kun cuma topi miring bitak cetak miring. Akhirnya neng pikiran nak kana murid neng pikiran oh berarti mabuk kada, zina kada, maksiat kada baru jadi guru. Maka tak oleh orang tak nyeretaki dosan nah, tak nyeretaki kemaksiatan nah, tak oleh jujur. Paham kau jangan guleng ki? Tetapi beda jujur saya bagus, beda jujur saya tak beda jujur saya oleh, beda jujur saya tak oleh. Mangkana neng hadits neka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ada bu kullu ummati mu'afa, setiap tang umat kelak bekal esapora illal mujahirin, kecuali orang serang terangan dalam ngelakonin maksi rang terangan kapi mangke. Orang ajudi rang terangan, orang mabuk rang terangan, orang azina rang terangan, orang agocengan benih laki bini tak todus nyal ketik makala laki bini sekanan ndak ada sekacir ndak tabu aku engak perangku nempel terus salah ke bini je tak ada ya. Rang terangan ning yadan masjid ning tengah jalan ning kiri jalan rang terangan rangkulan salah ke bini tak dengkundeng dia je nutuaki cak pacet orang kela bangga kelaban maksiat tah ada tak siapa orang ni kau bu tak siapa orang ni pola rang terangan dalam ngelakonin maksiat. Cak sampai anak kulit sampean ke oneng apa saya perbuat bireng tua cak sampai tahu. Apa boleh orang lain anak cak sampai tahu apa saya perbuat bireng tua tak tahu cak sampai apa takut itu. Sampean mau nato kar bisa laki cak atau karya dan anak. Enggi, mun beda anak rukun to agak to, mun ada anak sekar mating patang popo lah sekar. Ada rem macam lah. Pada kerasa kinca atau karan ya dan anak takut itu berarti sampean pun rang terangan dalam kemaksiatan gelap makanya orang se amaksiat rem aneka ki kemungkinan besar esapora benih kula nyuruh maksiat ke sampean benih nah deki sikap kula lebih sampean ada rem deki terangah ki ke budi di budi nah termasuk diantara orang secucur, orang serang terangan. Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-lail 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaih. Dan diantara mujaharah, mujahirin, diantara orang yang memperjelas kemaksiatannya, orang serang terangan dalam melakukan maksiat, benar berarti sampean yom ciom jadan orang banyak benih. Orang sekocak rang terangan benar berarti harus mabuk ya dan orang banyak ngecok ya dan orang banyak enten termasuk bagian daripada mujaharah minal mujahirin orang sekocak rang terangan ayya'malar rajulu bil laili amalan seseorang yang melakukan kemaksiatan di malam hari thumma yusbihunuli kemudian orang tersebut dalam keadaan pagi busobu waqad satarahullahu alaih Allah taala nutupi. Orang semabuk semalam, orang seajudi semalam, orang seazina semalam, itu tutup di Gusti Allah tak buka. Karena Allah Taala ni ahli nutupin dekat tu. Ku tak pas sing ngelakoni thumma qala fulan amiltu kada wa kada. Ku tak pas ngocak malam engko abi telokan. Malam engko abi telo gelas, malam engko abi pak butol, malam engko matiin orang, malam engko leh Gusti Allah nutupi kok. Nah, orang sing nyeritakake maksiat tah seempon lek kalakoh nyeritakake de orang lain padahal Gusti Allah nek nutupen berarti orang ini kayak kocak mujaharah minal mujahirin termasuk orang sing terang-terangan nika. Kadang-kadang orang ngelawatu nih kadang-kadang ki acerita. Wah, mon riya jo. Bila jak salahin senggol bacok. Oh kan urusan kekerasan toh, bawa mondri ya jangan bilang saya tak terus. Reng bina di masih tak kening. Berarti mujaharah ni kerang-terangan bajana tutupin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nutupin dekat sana, maka orang yang berbuat dosa sorot tutupi. Orang saya cerita kemaksiatan nah berarti hukum orang ini kepada rang terangan ngelakonin tu paham kau jangan lagi. Nah orang saya tak ceritaan nggak nikah tak bakal seburannya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin tang umat ke sepora bi Gusti Allah orang saya maksiat saya ngerem
Teton katon lagi kemungkinan sepura illal mujahidin, kecuali orang senang terangan. Kalau tak ngurus lakon orang. King sampean rang terangan maksiat ni ka ampun sampean mendidik anak-anak orang Islam kala bentak na genah. Wah mangken apa saya tak ngerosak. HP ngerosak, TV ngerosak, perpara boleh bi keadaan saya nggak nikah. Mau datang salon belas juta, 20 juta brewok. Orang bini joget dengan olar ya atas salon anak nek kene joget kapi ngetelak ada orang terang bini setiti korban nih kanak-kanak kene. Akhirnya kapi omong nengak nikah ada sih kelem maca Quran boleh apa boleh kan ngapa lagi na Quran macalah tak maca Quran ngaji lah tak ada. Nih orang si tak bekal sepora tu sana nih. Nah orang serang terangan ngelakonin dosa. Mun urusan seneng sampeyan napa pun masih sampeyan cukup sampeyan di Gusti Allah. Orang si ajak mun parno hatta sampeyan pun maaf kalau non saya naudzubillah beda orang pada mabun cegah orang ria apa cek mabuk lo kaki mek mabuk cukup engkok laro karong kok rosak bencik sampai ancor benerang terangaki benelas jelas haki itu sana tak bakal esapora menerang terangaki menurusin lakon orang cok ngurusin lakon orang engkau tak ngurus lakon apa engking beende lah ngerosak bi ben cara rang terangan kata ria ben terlalu jujur dek kelakon lah bejen tutupi asurbanan tah kalau ngantas beta cuk ngelakon tak kenal Arya nutup pila tempeng nak kena ada kita mah tetek sabora karuan lah urus nabi Gusti Allah pak ingat dono apa ngurus orang kelakon orang bi tibi lah iya bi tibi saya tak tahu king ben jujur rang terangan dia ben ngerosak da orang is salah. Nah, termasuk orang sirang terangan, orang setak nyeretaki itu sana, orang setak nyeretaki kemaksiatan. Nampun cak cerita ke orang, cukup ceritaki ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham lagi? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ahli nutupin sattar al-uyub, ya sattar ustur uyubana, ya Allah, saya maha menutupin dosa. Ni mun tak tutup bi Gusti Allah dosa kuli sampean. Saumpama dosa Pak Roba Bunto Pak Bunto bi pangeran aling orang ngaji bunton berenorjo nih saumpama kule sing ngelakonin dosa pebeceng bi Gusti Allah tak kerendak sampean ngaji saya rasa betak pulang bi betang berhubung tak pebeceng aminyan ro om lumayan ngagureng bagus padahal ahli dosa ada orang tadi itu cuma cak ton katon lagi cak jujur di dalam perbuatan katon lagi bagus setok baik ke keluargana baik ke tetanggana baik ke orang lain cak sampai sakrosak di sana cak sampai sakrosak dalam keluargana cukup sampian pun serosak urus Nabi Pangeran cak sampai ngerosak dalam rumah tangga lari repot bapaan rosak anaknya perosaki ya rang terangan jujur. Nah, lega-lega dinto neka kesalahan daripada kul panjenengan. Sekilas hadis neka seakan-akan bertentangan. Lah, tak bertentangan. Can orang soro jujur dalam kebagusan. Beda saat orang ini kata oleh jujur, banyak contoh. Beda orang mati na orang. Beda orang ngerampok bungkona orang. Dimma bungkona eput saumpama. Karena adanya meput dari bini kapi. Dimma bungkona Juleha. Ada dinaknya mah Juleha ada. Moso ada cek cucur bungkon satu tidak ada jerua. Sebanyak masam-masam narua iya. Saya keroncongan, saya kadongan iya. Lah sehari ngerampok ke bisa main cucur. Iya patah ada tuhnya orang. Tak boleh cucur. Bada cucur sepaca tak oleh mau agama. Paham iki? Sampean ngalem salake tak apa-apa masih tak cucur. Enggak bulan. Salake yolok rembulan. Wahai rembulan.
Oh bun kana li balik ke topak padahal ngak li balik bukak lagi. Tak apa masih tak cucur sampai cucur, mau cucur ngamuk lagi nak. Cerita kerja ngak lapang ngerambol, putak lah ya tempeleng sambian. Bau na petuangan cek semong gua, songot ngak si kata WC, ganggun ngak kata serambai, apa macam cucur. Jujur alam bae ro susah sambian kan nyanyi terus ya alam sambian mau ya lem orang ya lem laki na tak seneng ya lem orang lain tambah cek leter mau ya lem orang pacet bede jujur saya tak bagus bibir kana sigar kopi padahal kulbo bibir ngak geleng kolen kana cek tanya padahal kerok baca jujur. Nah, paham lagi? Maka beda kenang Nabi tibi ketika kalau panjenengan jujur dekat Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan dekat Allah Subhanahu wa taala, bagus. Tapi cek sampai perbuatan maksiat neka jujur lagi, elas jelas lagi de orang lain, sehingga orang lain tahu kapi cek sampai neka orang cuba. Nah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala serupa dengan perbuatannya orang yang melakukannya setelahnya. La yang kusumin ujurihim syai' sama sekali tak korangin sampian nutuaki kebagusan sampian ke orang sampai nutuaki noro ajam ia muslimat noro ajam ia fatayat noro ajam ia diba tutuaki usaman gara-gara sampian beda orang noro maka sampian oleh ganjaran dua berarti berarti sampian ampun berbuat sunnatan hasanatan sunnah benar maksudnya sunnah kanjeng Nabi sunnatan bimakna kelakuan saya bagus pas beda orang atau roh bunte dek kelakuan bagus sampian maka sampian oleh ganjaran dua falahu ajru man amila biha min ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai' tak korangin sekecil apapun tak korangin ganjarna sama sekali pada 100% pada mangkan tutuaki kebagusan mereka artinya bener niat sombong cak niat ria cak niat roy ketahuan orang sopaja ialam orang sopaja etoro orang antara rebuan remngerem ada orang maleng tabuannya meletolian nga rengkerengan deh jalan lah perapi dan mayu melatan dan meratin kulaku rebuan le noro rangko awak menora rombongan iya rombongan pak cokop lega bela cokop misalnya tinggal lating lah berarti sampian ampun ngajak orang situng gelak oleh ganjaran du tutuaki kebagusan mereka sholat berjamaah ngaji ya napa sekira itu orang tanpa aki muntek tanpa aki ka orang ada orang atoro sebaliknya waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai' barang siapa yang melakukan kemungkaran kemaksiatan dan memutuskan untuk bertobat waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan dan barang siapa yang melakukan serta melakukan perbuatan kemaksiatan dan keburukan maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya pada min an yang kuso min auzarihim syai' sama sekali dosa tak orangnya berarti dosa dua kali orang serang terangan orang secujur dalam perbuatan kemaksiatan pas etorok buntek di orang sepertama ada paling raja dosa tate asal ada yang kenal ke dosa dia gara-gara sambian mak beda orang atoro dak perbuatan maksiat sambian semakin banyak orang atoro berarti semakin banyak dosa sambian mangkana kule semua nyocot keng ni saya kakek
benengkok terus regana benengkok king terus yacina bene ne saraka ben maletek toro orang kecuba na ben cokok bi pangeran cek ngajak orang tu tereng cuba dia lah paham kau jangan gulang ki mon kula terus nadiakin orang sepajaran tampung serempang tu tereng bagus tak bisa tak mungkin cak bet tibi tak mampu kok keng paling tidak abari ayo ngajak kebagusan cek sampai ngajak kecubaan paham. Oh, cek keras saja. Lebih keras, cong nesar kebaan. Malah tak rasa, malah tak corancor, malah tak puksal poongku. Ada orang tadi dosa, bu. Ada orang tadi salah. Saya tadi salah cuma Gusti Kanjeng. Nah, dimangkan aku lah semua nyocot, judi, ganja, narkoba, taruhan, jogetan, semua nyocot malah tete robi selain, dah ya lah. Paham ki? Pak nampak lah major deki ngaltok ki ya deki. Paham sampean? Hajak lah kerti deui lah gelar dek hajak ngaltok ki deki major. Nah, ni keperluan dan kaula. Al fakir benereng soceh. Dan kaula benereng penter, benereng alim, benereng soce, benereng bersih, orang kotor. Keng ayu cek kotoren di sana, cek kotoren rumah tanggana, cek kotoren anak toronana, pebersih kapi, cukup abek titireng tak gena, urus Nabi Gusti Allah, kempang sepora, sekolah urusan bi pangeran, cek ngajak ore, mun bentak apa, salah tak apa setibi ngerem, cek ngajak orang sarapan. Lah ayo orang lecok jam soci cerita tema pote belurik lah pada belurik lain kok bulan belurik kita tak polong bi kaki tak kok tambah belurak paham sampean kok jago lah. Nah maka cucur ka entoh bagi mon cucur sekere etoro orang au ngebala kebagusan kelak sop aja etoro orang mon kira nak coba sampean tak seneng etoro orang sampean rokok kana kedek cok sampai rokok ya dan sambian ya dan bapak gila apa tahu cok rokok ada bahaya tapi karena bapak rokok ya dan anak ya rokok anak karena bapak terang-terangan cek saking ngerem tak kata naki arbu nasbak akhir bi bapak ya manter muka titik ilmu manfaat. Nah sikap kau leban banjenengan katipun panap pakai itu lekar kadung terlanjur banyak dosa, terlanjur banyak maksiat, terlanjur banyak mungkarat dan kaulah. Katipun pana pakak ditatu sapun lecek banyak dan kaulah. Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Hendaklah kalian memohon ampunan kepada Tuhanmu. Thumma tubu ilaih atau pada ke Gusti Allah atau pada dari segala dosa yumatti'akum mata'an hasana maka niscaya dia akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu ila ajalim musamma sampai tidak sejanji dengan Gusti Allah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar cek terus akhiran terangan nikah cek terus akhi jadi orang yang mujahirin orang yang cucur cek cucur pengebos ka ore hajak ben malam di mah terminal wong beneng kong kok tak mandeng mantedung padahal jia hajak ben jo kok tak mandeng mantedung kok mulai mari maghrib jaga barak sopu hajak kelampina persis ben hajak kelampi banyak tongkel cak cucur, mek tahu kan? Yang kok lele, oh cara ada, macam mana bareng kok biban lah ya tambah ada, ti. Esoro istighfar atau bed dekat Gusti Allah. Bermula orang istighfar atau bed itu sana sepora atau bed terima, yumatti'kum mata'an hasanah. Bakal beri kenikmatan di Gusti Allah. Benar seksa benar. Orang sebanyak tu sesyukur kelam ambu dari itu sebenar tobat terima. Yumatti'akum mata'an hasanah. Allah Ta'ala tak ngancam.
bekal beri sesuatu kenikmatan kudine Gusti Allah. Ki kurangnya mandek remah. Sampeyan salahin orang atau obat ke sampeyan sepora, ki ngancam ya. Kalau saya boleh ya. Enggak ban ki deh ya. Tapi Allah Taala enten orang seminta sepora ben atau obat yumati'akum beri kenikmatan tamattu'. Beri kesenangan di Gusti Allah. Sokor minta sepora ongku. Ya. Sokor atau obat ke Gusti Allah mantar muga titik ilmu si manfaat. Dosa-dosa sepora. Tobat-tobat etremah. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali. Ya Tawwab tub ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna ilaina. Hajatan fin nafsi ya Rab, faqdiha ya khaira qadi, wa ari sirri wa qalbi min ladhaha wa syuwadhi. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur. Tobat diterima, amin. Permintaan surat Fatihah dari Bu Pintin Tampung, kangkui Pak Sumar, Bu Sunar, Pak Sunar, Sobung Cara Tenah. Almarhum Pak Suha, Bu Rukaya, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Zen, Pak Anas, Ben Ahli Kopur, Sobung Toleh Senah, Ben Setiaji hajat-hajat kuluman jenengan, hajat dunia, hajat akhirat, matermu kepada Pekempang, setiaja keluarga sampun nikal umur, matermu kepada Isapora Atu sana, eka terima setiaja amal saena, mater neka juga ngirim Fatihah, matermu kepada nyoon barokah Fatihah kangkui manten dah, aku mantan, termo kebecek tulen di anak, bunyaanan, pok nyeropo, Sofyan untuk Sofyan, Julaiha, Haja Surti, Haja Sanapi, Maliki, Suripa, Sunari sedaja, sendi ketoronan, matermu teti ketoronan sesoleh solehah, setandi ketoronan, matermu kayak paring tuli paringan ketoronan. Amin. Mantermu kesedaja selamat dunia akhirat. Dosa-dosa sepora. Keterima saja amal saya ring sepo segi pada umur tambah umur sebarokah, sehat wal afiyah, rezekina lancar, halal barakah ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'na wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khairi wa min ahli al-istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wa al-dhairi wa ahli al-nadamah. Allahumma ihdina بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا